mora prebacivati. Reći mi N8. A isti mu je... Pa i ljudima moram im pokazati kako snima X7. Znači dve muke jednim udricom. Pa da, mogu im pokazati N8, ali kog više briga za N8? To smo već pokazali prošle godine. To možeš ovak staviti tu negdje u čošku, sam da se vidi nešto rozreba. N8, a možemo i N900 pokazati. To bi ti bila dobra usporedba. Evo N9. A ovo je nasljednik, trebao biti. Treba biti. Možemo i jedan stari iPhone pokazati. Evo ti još toga. Možemo i jedan novi iPhone pokazati. Znaš da su me ljudi pitali Daj ovo iPhone 5. simetrično to slažite, pa kak to tak? Pa nema Treba mjesta osloboditi za Xperia. No, eto tak. I možemo još jedan ARC pokazati. O Bože. Pa sad više ne stane, više ništa. Dobro, okej, ovo nas ništa ne zanima. Dobar dan, dragi ljudi, mi smo se skupili. Nego nas ovo zanima, Nokia N950. Dobro rekao. A, čekaj samo malo, a kakva je razlika između Nokia N950 i Nokia N9? Nokia N950 ima prvu verziju Amigo softvera i Harmatana. Dobro. Dok N9 još nije službeno izašao i njegov firmware je puno dorađeniji. A da ovo se može vani, čekaj, ovo se može vani kupiti, ja? N950 se ne može kupiti nijednom regularnom kanalu. To se može dobiti samo kroz određene ovak... programe za developere, programere. Ako si pač, ako ti dobiš, onda to... I ovo je najveća razlika između N9 i N950. N950 ima QWERTY tipkovnicu. Aha, dobro. Uopće nikakvu tipkovnicu. Dobro, ja ne volim te tipkovnice, ali to ljudi vole tipkat po Ovo je vrlo slična tipkovnica kao S7. Zapravo isto. A vjerojatno, vrlo vjerojatno identično. I mehanizam otvaranja. USB slušalice, gašenje, paljenje. Pot je Mikrofon. Kamera, 12 megapiksela. 8. Kamera je 8 megapiksela, autofokus. Snimanje videa 30 fps-a. Svašta, čudesa svakako. Da. Dobro, i kaj je super u tom telefonu? Daj malo ovo pokaži, kako si mi ono, neke sam upalio. Samo malo. Sad mi se evo, neke sam upalio. I kaj sad? Cijelo slučaj da se svodi na swipe. Znači isto kao N9, sve se jednostavno makne s ekrana. I sad smo na homepage-u, ne? Da. Možeš pokrenuti bilo koju aplikaciju. Ma indeks mi promoviraj. Ja ga nisam upalio. Bižuterija mora biti otvorena. Ja ga nisam upalio. Okej. Evo ti kalkulator ću ti promovirati. To. Nemoj sad da se sruši neke da kožiš. Gledaj, ako se sruši to je Developers Edition. Sve ti piše brenda na gore. Dobro. Sve opet možeš swipati ili ne. Čekaj, smiješ mi to pokazati ili bi sad završilo u zatvoru, ne znam? Ili sve možeš maknuti. Aha. A čekaj, mical se i gore i levo. Sve jedno. Da. Ovo je multitask screen. Dobro, čekaj, ono si pokazao. Uop. Daj. Drugi smjer. Aha, sad sam unutra, a... Dobro, okej. Ovo ti je feed. Newsfeed screen. Dobro, a tu je sve objedinjeno, ono, sve društvene mreže. Mailovi, SMS, MMS, sve komunikacije. Facebook, Twitter, svi tvoji socijalne mreže i tako dalje. Fora. Sve ti je unutra. Dobro. I kaj još moram reći o tom telefonu? Taj telefon se, smo već rekli da ne biš nije nabaviti. A kad ću ga moći nabaviti? N9 možeš nabaviti uskoro. Uskoro, kaj mi to znači? Pa kaj ti radiš u PR-u, kako zvučiš? Uskoro. Uskoro znači minimum po meni mjesec dana. Da, nije strašno. Drugi ti ne mogu reći. Dobro. A Nokia ljudi mi vele da nemaju to, znaš. N9 nemaju? Da, nemaju. Imaju. Naši ljudi, ja mislim da nemaju. Imaju. Ko? A neću ti reći, reći ću ti kad ugasim kameru. Ali znam da imaju. Ima jedna stvar koju ću ti pokazati. Imaju ovakav rozi. Isti ovakav rozi. Mislim, da. Okej. Ono što se svi većinom groze. Dobro. Okej, pukla nam je veza, kaj smo htjeli reći? Htio sam reći da ono što se svi obično groze je resetiranje mobitela. Dobro. Bilo to factory reset, bio to hard reset ili bilo što drugo. Dobro. U ovom slučaju ovaj telefon je namijenjen i izdržat će bilo kakvo resetiranje. Što znači izdržat će bilo kakvo resetiranje? Ja ću ga sad resetirati. Dobro. A to možeš svakom napraviti, kaj? Da, ali svaki će izgubiti sve podatke, mailove, kontakte. Naravno. SMS-ne, ove ne. Ovo jednostavno vraća operativni sustav na početno stanje bez da uništi njegovi osnovni podatak. Da, malo smo se smrznuli. Dobro. Ovo će malo potrajati. Dobro, ali uglavnom znači to je to. Nokia N950. To ne bu vam još došlo, ali budete uskoro Nokia N9 kupili. Ako ju ljudi dovuku u Hrvatsku, nadam se da hoće.
napisalo na Nokinom sajtu da bude u Hrvatskoj. Bude. Da bude. To je to, sad idem probat smislit kako da spojim ova dva videa. Aj bok.